vaše visoko preosveštenstvo, dragi mitropolite Dimitrije, časni oci, prepodobno monaštvo, uvažena gospodo, predsjedniče Republike Srpske, gradonačelniče grada Trebinja i Nikšića, vaša ekscelencijo, ambasadore Rusije i Bosne i Hercegovine, draga braćo i sestre Hercegovci, draga djeco, polažući među jedne nove epohe, jedne nove ere, Hristos šalje svoje učenike, dajući im silu nad nečistim dusima i vlast, i šalje ih da isceljuju ljude od svake bolesti. I šta je značila ta nova epoha i nova era za ljude, bit će nam jasnije kada nedugo posle ovoga događaja, kada Hristos šalje svoje apostole da propovijedaju i isceljuju ljude, kada on prolazi kroz jedno samarijansko selo, a žitelji toga sela mu zabranjuju da uđe. A svojim vatrenim duhom apostoli Jakov i Jovan pitaju Hrista da li da, kao što je to učinio prorok Ilija Tisvičanin, pošaljemo oganj sa neba da ih istrijebi. A Gospod odgovara, vi zaboravljate kako ste duha. Niste vi toga duha, jer Sin Božji nije došao da pogubi, nego da spase. I zato i sveti otac naš, vladika Nikolaj Srpski, kaže da je Hristos došao na svijet da bi one koji su stvoreni učinio rođeni i da one koji su robovi učini sinovima Božjim i objavljujući Boga kao Oca ostvari bratstvo i sinovstvo. A sve to, draga braćo i sestre, znači ovo što mi danas proslavljamo, to je preobraženje Hristovo, a on svojim preobraženjem preobražava svu tvar, prosvetljuje i osvetljuje na jedan poseban način. I na to preobraženje sami sebe, svoje duše, svoga duhovnog bića pozvani smo svi mi kao članovi Crkve Hristove, koje je on sam glava. A kako to preobraženje Hristova izgleda na ljudima, možete naći bezbroj primjera. Pa ako krenemo od njegovih najbližih učenika, 12 apostola, vidjet ćete kako je on od onih neukih ribara načinio premudre učitelje crkve. I kako je od onih strašivih učenika koji su se razbježali u onome strašnom času kada se Sin Božji predavao da se razapne, učinio neustrašive i hrabre propovjednike evanđelja po cijeloj vaseljeni. A znate i kako je od judejca Savla, koji je gonio i pokušavao da satre sve što je hrišćanskom i gdje god je mogao stići, napravio vatrenog propovjednika apostola Pavla. A tome i da dodamo i svetog prvovrhovnog apostola Petra, koji se također bio od njega odrekao, a onda kasnije po onoj riječi Hristovoj ostao kamen crkve. To znači preobraženje Hristovo i ove riječi da on ne želi da pokupi, nego da spasi. I slaveći njegovu dobrotu, slaveći njegovo milosrđe prema rodu ljudskom, mi mu blagodarimo ovoj svetoj službi taj
čudesni događaj preobraženja Hristovog se nastavlja i on se ne završava. Dogod kraja ovoga svijeta i vijeka, Hristos svojom silom preobražava i dopunjuje naše nedostatke i mane. Ja želim ovom prilikom naročito da se zahvalim našem domaćinu, još jedan put našem metropolitu Dimitriju na njegovoj ljubavi, na gostoprimstvu i svim njegovim sveštenicima i vjernom narodu. Mi smo naročito ponosni kada vidimo vjeru vašu i ljubav prema crkvi, koja nas je sve održala i to i nama u Crnoj Gori i gdje god se nalazili daje nove snage i nove sile. Hvala vam, živjeli!